Ge jotono lamsogo ani YouTube channel lo ge tawo ang thangai tongo je ang training khamen nok ajagor tini sab khainai ge abagai sogdi nyo already khaini tongo jagao thangai tongo ta ge tabuk nugumanai no ge already phai sowa ke yango sab khai tongo sini srangbai motawo khajinai obosono khajinai khajuyo phaglaisa khajuinai training khainai onek pungkhiri dajak ge norok to thanai video ma khana Singiji, onek rasa cong kepungki pun kumani. Kita tahu kamu sahab kelaya kunyai, tabuk seng training kelanya ya jago. Genorok naik cong ni coya kari, tiap buat bidu pungan nyor no. Ini mau kunarung ni kunah, kunarung sih, mau sambil pun nama mulai pungki. Kita tahu kira. Oke, mudah-mudahan sabkai baik kita kisah tong sabkai jangan. Mau hanya coba sakap hari ini. Menolak soal dia baik khas kiri sini. Oke, yang fungsi jaga serung siu. Karena mungkin nama mula fungsi rok. Ngkoroko mairoko peri mula fungsi rok. Ketorong mairoko ta. Kita tahu mau kajian sih. Tamno, apa? Tamno. Ih, kau aku nawa, kau tahu. Kita buk mau kajian mau pakai ke? Ge already phari tebe kya ge tabuk tam ge sumo khaji janai obasa taw khaji nai ge taw obasa khaji nai sin ge nai chongi abo an khas ka jo Ke already khaji pakai bosta iko anti bag sim bosta ni already khaji pakai ge tabuk tamo norno ko ekta boi phungnai Shalas
Hingga kebo interested dok tong sari komen khalainya kebo training dok khanya musungka hingga actually tabuk rok to training dok khanya ni nango tabuk ni je chujino moti rok mohe rok harwak nango hingga hingga awon baganya am training ma khayo je tabuk di bahai choli togon to semana gabon bagin training ma khayo hingga hingga nrok jojen khanya dok mujuk jong ka training komen khaisariya no gitai ang to number link di nanyor no ajaga whatsapp o text haji jorin training khanya musuk ke ando phai khaimon asunu hambai